Bia Kamal kan Nuer online TV ban rajme ban jeling raj mishala de shekel re wicha kaso Sudan shek mishala abuk payiti MP kene de konelet ka parliament tega raj mishala en shekamo ka rajme led ne je wunitin content re wika so Sudan kan kono re de mi jira majidit naga jeno de subscribe ki de jenyo kana asen kokien ko de ne dia kono na jeno de le de kan kalin kan online TV de kan ga shamala je roje inshallah dan shek ma inshallah abuk payiti MP kasa Sudan kane tin lat kamare wacce kasa Sudan jenin wani kunne kamantin wan jenin wani kunne mantin wan ko riune tan wan ci liure we kasa Sudan ga kujamo bana goddi alte konte shinne to shike jentin ke shike liutin bana ka tiang jane wune ka kun ga mantan wan ko bu kon ne dialte konte shi liure wi ka so Sudan bana kare ke bu kon ga nyoko duni jok ko ka kor dialte ci tore wi ka so Sudan kan kor kon ci le betuog bo ka jan kor gwa semene jane na kun nyok gen che le rodien che nyok lan nyok bo che ga chal ka abuk payiti jane ne na gwa seme jane yen gwaran kon tin lo ke wuni ko tele ka kwa ye kwan ka yakwan ke ta ka dor chwa wuni chwa ka lok no charwaje men che jakwen jane men na ka wunin kon ter kwa ko bun babu ko roden lom te dia le kon de shitu ko kor gwa se dan ka nywa ka me lap ka leren tam jane wuni ka kun ga men tan wan ajele dan de kon ling man cha no che ga chwal ka abuk payiti MP ka rewe ka so Sudan ne biya ta kamal bye bye